Россия такая очередной орысша айтқанда очередной айтылған уақытына келген сөз ғой деп айтамын да мен документтерін көрген қандай документтер бар қанты ол документтерді қайсысынан тапты мен ойлауымша айтар да айтпаса біз аны bilmeyiz bizge belgisiz de qanday dokumentler ekenligini. Sonuçta ben oyumca endi aytatqan yetki bir qaysi dokumentler eken. Bu har qanday söz aytıladi. Sebebi Tacikistan özünü iki yol kol saldı bizga. Üçü eğer tigi 99-yılda niye Taciklerden kol eledi? Düşmanlar emas, Taciklerden iş eledi. 99-yıllarda okuyaдағы. Анда дағын бізден 52 азаматымыз атылып кеткен düşmanlar tarafından. Солдаттарымыз, askerlerimiz. Mına ақырғы екі жол салғанда birinde 63, birinde 36, 99 bu 100'e жақын азаматтарымыз Tacik tarafından atıldı. Sonuçta bundayın bölümden keyin Kırgız biz taraf qanday söz aytууга bizim men oyumcha huquqimiz var. Tacik'in adresine